Hakamiat arpunyo trek no pra Jarpson, Kumba kapor kandai baji kelaja kecing ploding ke bajur Dongwah ala Rymbai kepada harut surak haga cekal longyo. Mario cingtip ki bor pulit kilapa si kinong trek Fire and Emergency Service la Rymbai ki belamare si keteke ceka lem ki kali penlibding. Dak jingirap ke Fire and Emergency Service la Rymbai bajawai kumjo kapok Shillong cungkiriu shimen lala ban penlipat ya kading. Haga teki cing ploding kamshum lo dan kecing jaga bapen mensau ni shimi kecing embryo dari sapu teli ki Dukan belasnar ki dieng Kylla Dpei no. Kani kelawan rak kecing donong ke bakrau ki try bat nongshong Dukan bakadaw kecing ploding empat la setiap ban tip syai wala kecing Suba bagadai na kecing Thut ke boarding Elektrik. Shusho ki Dukan belasnar ki daw bilar ru kila cing jular bat cing donong na kani kecing ploding. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya